Prynhawn da pawb, good afternoon everyone. Croeso I sesiwn Ffit and Pimp newydd a prynhawn dydd Llun. Welcome to another Ffit in 5 session on this Monday afternoon. Gobeithio bod chi'n cael diwrnod braf yn ysgol. Hope you've had a good day in school a bod chi'n barod I wneud bach o hamdden. You're ready to do a bit of exercise. So cofiwch y rheolau. Mae bach o lle I gael gyda ni. We've got a bit of room. We've botel o dŵr gyda ni, we've got our drinks bottle, a bod dillad addas gyda ni. We've got our tidy and clothes ready to go. So, ni'n mynd I wneud twymo lan. Y 5 gweithgaredd heddi, dechrau gyda hoff gweithgaredd Stefano. Stefano's favourite is going to be first. Burpees, rhif 2, lunges, rhif 3, ni'n mynd I bod yn reid o bake. We're going to be doing the bike legs. Rhif 4, breichau sisiwn, arm scissors, a rhif 5, rhedeg 2 cam. We're going to do the 2-step dash. Na 5 gweithgaredd. Those are the 5 exercises. Ni'n mynd I dechrau twymo lan. I'm going to start with our warm-up. So felly, ni'n mynd I jogo ar y smotyn. Bant yn ni. We're going to start by jogging on the spot. Cofiwch bod y breichau'n symud, a bod y trad yn dod off y llaw. Your arms are moving, and your legs come up off the floor. Da iawn chi. Cadwch fynd. Okay. Cofiwch trad off y llaw, a breichiau yn symud. Ni'n mynd I bod yn gyflymu. We're going to go a bit quicker. Off ni. Bach mwy gyflym. Bit quicker again. Let's go. Da iawn. A mwy gyflym eto. Faster again. Off ni. A 5 eiliad o trad hyn. 5 seconds, really fast. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Nôl I jogo. Just a nice slow jog. Tryma, ni'n mynd codi penliniau. Going to be lifting our knees a bit higher than we were before. Da iawn chi. And now ni'n mynd bod yn cico trad lan tu ôl. We're going to kick our feet, our heels up behind. Da iawn. And nôl I jogo. Back to jogging. Gobeithio bod calon pawb yn codi. Everyone's heart rate is raising. 3, 2, 1. Da iawn. Felly, pawb yn barod. Os oes eisiau bach o dŵr, cymrwch llon ceg. Reit. Pawb yn cofio sy'n gwneud burpees. Gweithgaredd hoff Stefano. Stefano's favourite. Burpees. Yw pawb yn barod. Fi'n mynd I gwasgu'r cloc. Reit, 5 eiliad I bod yn barod. Off a ni. So, mewn, mas, a lan. Mas, mewn, lan. Da iawn. Mas, mewn, lan. So, feet out, feet in, up. Da iawn. Gweithio'n galed, peth gynta. First one is going to be hard. Burpees. Da iawn chi. 3, 2, 1. Cymrwch break bach. Have a little break. 10 eiliad I fynd. A wedyn ni'n mynd yr un peth eto. 3, 2, 1. Lawr a ni. Go! So cofio, coesau. Mewn, mas. Neidio lan. Out, in, and jump up. Da iawn. Gweithio'n galed. Mas, mewn, lan. Mas, mewn, lan. Da iawn. Out, in. Last one. Da iawn chi. Gweithio'n galed, peth gynta. Nesa. Ni bod yn neud lunges. We're going to do lunges. Os yw'n pawb bach coes di neud nhw. 1 step lan. A dala fel la. Pelin off y llawr. Okay? Switch off just off. So 1 step forward. Hold. This knee doesn't quite touch the floor. Pawb yn barod. 5 eiliad. 3, 2, 1. Off a ni. So lawr. Dala.
1, 2, 3. Newid drosto. Down we go. Hold. 1, 2, 3. Back. Switch the legs again. 1, 2, 3. Newid drosto. Da iawn. 1, 2, 3. Newid. 1, 2, 3. Lan. Cymrwch break bach, little break. 50 eiliad, 15 seconds. So mae eisiau dŵr. Cymrwch dŵr ymlaen. Un peth eto, do the same again. Cyfarod, 3, 2, 1. Off a ni. So lawr. Dala, 1, 2, 3. Lan. Newid drosto. 1, 2, 3. And we switch. 1, 2, 3. Switch. 1, 2, 3. Da iawn. 1, 2, 3. Switch. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Lan yn ni. Da iawn chi. Cymwch bach o dŵr mlaen. A little bit of water. Gweithgaredd rhif 3. Ni'n mynd lawr y llawr. Down to the floor. Gofod ar cefn ni. Trad lan. And the esgus, but in radio bike, we're going to pretend like we're riding our bike, so our legs are going round as if they were on the pedals, okay? Pawb yn barod. 5 eiliad I fynd. 3, 2, 1, trad lan. Off a ni. Okay? Dim rhy gloi. Chi'n cofio ni sôn am rhythm, not too fast. You keep a nice rhythm. Da iawn chi. Hanner ffordd trwy don barod. Well done. 10 seconds to go. Keep pedaling. 5, 4, 3, 2, 1. Cymrwch break bach. Sit up if you want. Have a little break. Okay? Nid yr un peth eto. Do the same thing again. 5 eiliad I fynd. Lawr hynny. 3, 2, 1. Coesau lan. Bant yn ni. Remember that rhythm. Not too fast. Nice rhythm. We keep going the same speed the whole time. Da iawn chi. Yr un gyflymder. So dwi'n symud yn fast, fast, fast. A wedyn ni goffod yr afi. Fi sy'n cadw yr un gyflymder. 10 seconds to go. Da iawn chi. 3, 2, 1. Da iawn chi. Lan na ni, up we get. Bach o dŵr. Rhif 4. Breichiau a sisiwn. Arm scissors. Chi'n cofio? Dach mas. Mas fel hyn. Mewn. Mas. A byddai breichiau ni yn switcho just our arms. Look, switch over. So right hand on top. Right hand at the bottom. Right hand on top. Ac yn y blaen. 3 eiliad. Breichiau mas. Bant yn ni. So cofiwch, breichiau mas, a croesi. Okay, our arms go out wide each time, and then they cross over. So right hand's down the bottom, right hand's at the top. Bottom, top. Da iawn chi. Cadwch fynd. Mae hwn yn un neis I cael anadl yn ôl. We've worked really hard on those 3. A stop. It's a nice one to get your breath back. Ond, mae fi'n gweithio breichiau. It's working our arms though, so we're not being lazy. Okay, un peth eto. Same thing again. Os chi moyn i'r bach mwy gyflym tro yma. A little bit faster. 3, 2, 1. Off a ni. You can keep that nice, smooth rhythm. Speed up. Make sure the arms stay in that pattern. Top, bottom. Top, bottom. Da iawn chi. Chi gyflymu. Ond newch siŵr bod y breichiau dal yn croesi drosto to blaen. Okay, make sure your arms still cross over the right way, even if you've sped up. Okay, da iawn chi. 3, 2, 1. Siglo bant, shake your arms off yn gweithio'n galed fyna. Un gweithgaredd I fynd. Last one. 32 cam, 2-step dash. So ni'n dechrau reit nôl, we're going to start right back. Ni'n mynd 32 step. Twtio llaw. 32 cam am nôl. Twtio llaw. 2 steps forward.
touch the floor, runs 2 steps back, touch the floor, and nôl ymlaen tan bod y cloc yn gorffen. Backwards and forwards until the clock finishes. Pawb yn barod. 3, 2, 1, off y ni. 2 step, llaw, nôl, llaw, mlaen, llaw. Good. Cofiwch bod ni'n cyffwrdd y llaw pob tro. Remember, at the end of each 2 steps, front and back, that we're touching the floor. All the way down to touch the floor. Da iawn chi. Cadwch fynd. Gweithio'n galed. 3, 2, 1. A cymwch break back. 1 round I fynd. One more round. Yr un peth. Os chi moyn mynd mwy gyflym. You want to do it a bit quicker. Last round coming up. 2-step dash. 3, 2, 1. Off and ni. Go. Lawr. No. Mlan. No. Mlan. No. Okay? Go a little bit quicker if you can, but make sure we're still touching the floor each time we come forwards and backwards. Da iawn chi. Good work. Dig eiliad I fynd. 3, 2, 1. Da iawn chi, wedi gorffen. Cymrwch diod mlaen. Make sure you get a drink. Hwyd i gweithio'n galed. Calon. Lan. 1, 4, 4. 1, 4, 5. Oh. Dal yn Milan. Da iawn chi. Cymrwch walk round. Have a little walk around your area. Da iawn chi. Oh. Gweithio'n galed y pnawn Dydd Llun. Nice workout on a Monday afternoon. Start the week right. Gobeithio bod chi pawb dymuno. Bod chi'n gwneud pob gweithgaredd. You've done all the exercises. You've joined in. You feel good on a Monday now. Da iawn chi. 1 lap to. One more lap. Oh, ti'n gofyn boeth, brawd ma. Da iawn chi. Reit. Ni'n mynd i dechrau ymestyn y cyhyrau. Stretching those muscles. Okay, dechrau lan top, cwddwg yn mynd un ochr, a dala. 3, 2, 1, a switch. Neck goes the other way. 3, 2, 1, da iawn chi, brechau. Tro ma, 1 braich, esych bod chi'n cosi cefn, pretend you're scratching the back. Llaw arall ar ben, gwthio lawr. The other hand on the elbow, just pushing down a little bit, okay? 3, 2, 1, sugar adjuster, a newid. Same thing, back scratch. Bach o pwysau. 3, 2, 1. A siglo, da iawn. Lafio'r bola, down to tummy muscles. Ni'n mynd I pwyso un ochr, just lean to one side. 3, 2, 1, lan yn ni. A pwyso ochr draw. I'm going to lean into the other side. 3, 2, 1, lan yn ni, da iawn chi, lawr y coesau. Dala 1 tro tu ôl. Pelynu at I gilydd. Cofiwch dala clust os maesau. 3, 2, 1, siglo, a newid. Knees together. Hold your ear if you need the balance. 3, 2, 1, siglo drosto. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau. Cofiwch gwasgu'r thumbs up button, naill ai Facebook neu YouTube. Remember that thumbs up button, Facebook or YouTube, wherever you've watched us. Cofiwch ymuno gyda ni am gweddill sesiynau wythnos ma. Remember the other sessions we've got running this week. Bydd gwybodaeth lan at y dalen Facebook neu tudalen Twitter. The information will be up on Facebook and Twitter pages with the links of how you can get to our next session. So diolch yn fawr am ymuno heddi. Thank you for joining today a gwylwn I chi tro nesaf. Hwyl fawr!